Bonjour, monsieur l'ami. Nemi font bon, mais qu'à fond quand je nous viens. Ene azan yo premier militi ba yo ka o. Mbio lo mini to penu ma o ma va ma va. Mini to penu jo mi o de na mi. Nu funfun e na mi. Nda ho. Pataki de me bo mi do na non blu. Ene we tu bona bio we zombo. Wa mi go zo on di yo. We tu bona je kweni on do di yo. Mbio lo mini ho de bo. Ze non tenyo. Lo a lo ma o to. Ndope ma ma va ma va kini gwa jodo da to. Pede to le singa we no do be no a cheto me mi. Mbio di no. Non ten lo. Ho ya di la ika che me bodo ma zi. De kle men tuile yo. Men yiwe sile yo. Po men ma le yiwe sile kwa. Nzi lo a lo to me yes isi. Mbio da ni pun me. Ma badje me. Ho lo. Tonu ye. Beni gbe. Lo ye me. Bo hule ye. Lo man ye ton de le me. Ena chenwe esisi ena chenwe mavo o Jésus-Christ c'est quand même le condamné lui dans mes wa me gon o thème hota de dans mes wa me gon le nouveau gouvernement enfant de Dieu travail pour amener les autres à recevoir Jésus-Christ ma o vi wa son bona rien mais ma o yi Jésus-Christ c'est là il yi Jésus-Christ nous sommes bon dire le premier en dehors mais non mais il m'a offilé mais Jésus-Christ c'est là majorité étant là c'est que sous quoi étant là il gère il Jésus-Christ c'est pour quand il retourne moi il retourne n'est rien assez quoi alors même il Jésus-Christ c'est là il ne peut voir Jésus-Christ à mon rêve ouais over outil à la moment de là il n'y a mis ça il s'en caisse c'est blanc puis à mis ça bien non lo yi on a mis ça hier pour bien beaucoup nous ben à son mawa on a mis ça hier beaucoup bon mal à son mawa ya né asiku bénédiction de o akun to kabin konto akun tonton do lo di pe yo pasteur te do né siku ya zon wi wa lo pete me ndo we so ma je le kon e ma si wa zon ne ye na donu e anado amen bonado amen ba kono ifiti ya ano wa zon ti ya e ya no ale ko alo amisa me ano no te bo meneni yo we aka in comprendre ni no de me meni le no bloa me un bio ti no mi keke wale ni le yon undo nuelo est important nuelo ni important lo ma o me o mando mi ali ton le wi bune e we nu important we mi na vankando e we nu important mais un mo e pe dindo me le no wi bolu amisa wudu je o no azonte me we on peut pas comprendre mi keke wale ni le ho mi todo azon mi na wa bona mo kwe bo kwe mi na mo e we na digo kwe mi ton ben na khledo we ma o do promesse de ma o blole ho de ma o do lu ma o village yo e wa ti chemelo kwe mi ton me we so mo ko si ma yi ma o si le ina wa bona yi ma o mi ton si do ko si de ma yi ma o si a ile lo agbasa me ready bi le to mi o lu gbigbo me bo mo lo che me de o gbigbo me mi do na di son ni do bona so be ka ho ma o ton to yi de le ka lo agbada me si le yo mi do e bo e no don mi yo ni lan to me ni lan to sin kun le be dion we me ja do ho ma o ton nu ko si yo we me ni we bo ko we me ni we lo kwe nya lo kon ton mu je ji tu yo e ye je anu yi ba ka yi ma o fi bo ka ye bo ja do ma ho ni e ma si ma se ni na di nu e ko ma si di nu e ne e si ho to lo so yo ya e na do lo ho to me mo lo do ko si we do e ye si comprendre gbe ma o ton gbon vonu kwe di do wa e mo nu je ni o me e mo lo me do gbe ma o ton tantan me do na do kwe mais nous quand nous on nous les bi bon ma o fi le yo e no gba so ma wa kabi azo e ton
hono de ou ajo eton hono de ou manyo wa mi ton lewe do no ando ayi ma o se yo ana ma abwan a o vi se abwan le yo ino le abwan a o vi ton le no titi lo meji ta do e o mo lo alo pe ma o ton do we alo kiko sin pe ton me we e so bon me yi ma o vi le se yo ye do na wa zon ta ye do na wa zon ta lo ete lo se ma o ton di ni no do ma o do ye ni ma blo hu me do ye ma kale blo pe yo ye ni blo me do pepe amalo ma o si seme amalo ma o si soni me ena ve o nu ndo ndile na do blolo betu me do bueno alo ayi home yo ayi hon ko mo do fiton ya ni a o vi o mo do fiton ya ni me bueno ayi Jésus-Christ yo a o vi mo do alo kiko sa lo to me oka a o vi yo e kwe no ba e so mo mina mo do me yi ma o se me je Jésus-Christ yi se le pe ton lo di do e ti a o vi sa son no le titi lo eji pour que ni décourager ndo ni le leko e so mo ndo mi me yi ma o vi le bo yi ma o se le mi do na wa son ta wa son de we ma o se la même Jésus-Christ le we wa ma o e so e vi a son de la lo to me we si e lo menuisier we ici mais on to yi me Jésus-Christ ko yi menuisier donc we me wa pe lo me ma o ja lo de a son de la lo to me ba do na blo a lo nzo ko do de bo gwen ni o me akwe ana mo bi ba na je ko a lo nu ma o si nu yi wa lo no me te do évangélisation lo di yo mo do évangélisation akwe we si akwe we be no do kwe bo e ti to me ni le no je da ni le bi pi ba tu mo no évangélisation ndo we me yi ma o fi amalo azon wa we bo ma lo kwe mo we ne asiku do akwe nu ni le me bo to na le na je to na di nu lo pe to me mo me de le no kan me le ja ton pasteur bo lo la mi sa chi we bo lo yi we sa kesi bo kan mo ino mo changement ti lo pe ton me no bi pi yo e de no yi ho e o inde de no yi ho la mi sa we nu asi ho de bo problème de le de ben problème personnel to bo we suje no lo kun ni o do e so ma ali no glon we akwe ya do na mo na wa kwe nu akwe ni le no blete e no yi zon we ba kan no ba no yi ho de problème to yo e de ya no ho ano situé de to le lo problème to ja parce que o mo nu je ali ho ni o ji e so mo ana fonte we na lo amisa o yi we bo kan le lo de o ho we ba kan mo nu kume nu ho to yo we mbio mi lo sansan e lo ti on we nu ete mi ni ta me lo pe mi ton ji bo pon ali ho lo ko pe mi ton ji bo pon do est-ce que de mi ma o fi o mi lo se ma o ton ji est-ce que mi lo wi wa lo jo ton ji e do do nu a o vi ja ya son wa a ji ja ya son wa lo pe mi ton me o mi lo tun do je me de e na o ma lide lo pe mi ton me a lide wa lo de na lo mi me bo mi na no ku e me ho me sisi e na yi wa lo de be ni o ji we no po mo lo to nu lo pe to me do a o vi o mo ja do de lo pe mi ton me e no bi o me lo ma o kon e no ho clave me pa tu mo na sen se lo pe mi ton me e ka lo ma o vi o to kun no we ndo na nyoni do ma we do we lo be lo me le pipi bo e ka lo e yon mo lo pe to me ti o e de kele di do ayi ma o vi amisa di ya di o amisa e we ja kun we gan kondo po da do ha ma we ja kun we gan me de lo enlèvement de lo de fifo we nu wa ma o Jésus-Christ na de me de le samisa me yi se le we ye si lo amisa di mo do enlèvement bon me wege e ma o na de même nous contrôler sur ma o na de do ma o tu me lo ko si ayi ha bo tu me lo sisi le a wa lo jo ma o ton me bo ma gba si bo ma du pa nu ma o ho bo ma du pa nu jo ton le bo de me tu tro ton ma o pe je ana mo nu ku me nu pe to je we akwe na han we ya ma o na gwa lo nu mi lo pe mi ton me ma o na gwa lo nu we su de lo pi kon mi lu kan yi ho lo mi ma o na gwa lo nu bo nu lo pe to me bo zo ma so to mo no di de a zo to mo no sa
Adzɔtɔe me no sa. Nu wa adzɔtɔe me be woyɔ ku le adzɔtɔe me gbɔn ali xɔ ɖe dzi. Wa lɔ toe ɖe dzi. Mlã ɖo toe ɖe dzi. Besi kan yi xɔ me kan dzɔ Jésu-Christ e dza kon lo ali xɔ no le dzi. Bon adze dzolo koko adzɔtɔe dze dzolo koko bo gbe bio adzɔtɔe me. Nuno gbe bio azɔtɔe me. Mende be do na yɔ be ba na mo azɔni o. Kani mende dzi ana dze o. Angeli ma o ton le. Bon on ye sisi ton me. Lo Jésus-Christ ko me. Ye tsa zo no wa dzi lo gbe me. Amo sisa lo gbe me. Nu amo sisa la. Nu amo sisa lo Jésus-Christ ko me. Ene mina hu Bibeli. Na hu Bibeli. Mina bio Psaume 128 verset 24. Mi se hoye dans le Psaume 128. Na halo nouveau premier ni. Mona le time. No, mini mon nje so o mama autant. O ma autant. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Hey, et là, ana se vivi. Azon e ano wa pa l'autre coup. Et quand le ma au fido na wa son pa l'autre coup. Et ya misa we na tia. A misa we na tia. Do e o do lo kala 7 bolo. Men malo. Azon wa we bolo. Mwen ma autant la we. Men malo ma ho do we. Do na jokwe me lo ma ho do we. Mwen malo ma ho do we. Ba infidèle lo misa o. Tinkon ba joya no wa ni sanwe. Wen nda ho we zomba na dia kwetu bona jolo wen li la men. Do ani don bi gwen. Ewe ni pataki de ma o ba do mi wa se. Do won yin ma o fi bo adon won yin ma o ton we men o. Adona ho kan ni o. Mais on doit alors amalo azon wa we amalo de blo we. Ni we ni le na déclare. Lo pete me. C'est promesse de ma o do le. We ma o do lo ma o village yo. Ni na déclare lo pete me. Moi ma lo moi ma du azon me. Ba amalo ma o beji de tre. Ni na déclare. Donc on bien mi kenklen mi no beji nu ma o. Ma le continuer. Et donc analo awadi je mais tu es heureux. Tu prospères. Na yin kono na nyonwe. Ayi ma o vi. Na nyonwe. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Et alors, à si petit, moi, do boy nous si c'est, ben non. Bon, faut être bé. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et alors, vite les ti, aman, de non pour faire ou pour les dos à table, to. Bon, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et donc, moi, donnant jettedo, mais non direction, mais il m'a aussi. Mais il m'a au filet. Moi, il y a le pète, mais bon, pète, mais pète vrai. Pas qu'à le Jésus-Christ, mais tout nos problèmes d'aider. Pète vrai, bah, le Jésus-Christ, mais animo nous doit tabac. On ma on a plus, ma on a plus. Maman, il a piton les nous ouvert si c'est né. Et nous, on a ben nous mêlé. Maman, il a piton les nous ouvert si c'est. C'est vrai, mais les n'a contrôlé. Donc, bois doit aller. Même nous, nous, en ya. Ana jedok, le Mawu me. Le Jésus-Christ, mais moi, non, saint ton voulait. Awalo ton jado, puis bon, Mawu, t'en as jedok, il va aller la béfi. N'y va dans mon oui. Nous, maintenant, Jeho, Mawu, ton me, non, do. On do. Il donc il jemo du a ovi tome ma no holo ko no ye ma o ton lo we me je we ba lo wa lo to ma o ton me zakeze bono wa bono méditer lo ko ton di bono bo ba do kan ti cha re a do relation de re bono bo mo no wa nu mo no ba le a ano nwa mo no wa nu le a no vi ba do bi bo ma o ton bo to jo bona ba pe to wa ma o kon bona réali do ye ma o yi ma o se le a bona yi ma o se le ana je do kun vi akwe na ha ya nu ezo mo mendele mo je do kun ye do ku ma o ton amo e lo ma o se le me ai khai ton po ma o ton yi ha me lo ko ton si mu menele je do kun be le o ina wa nu yan ina go si ali ho ma o ton ezo mo ma o le so e tun mo lo tun de no dire ton le gbon mu me lo ko si be examen o mi le bio
Mawu ton mais là Éphésiens 4 verset 28. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mawu le rodo. Non, mais Mawu Mawu c'est là. Mais Mawu Mawu c'est là. Mais Mawu Jésus-Christ c'est le ben ton. Ado Jésus-Christ est une paix. Mawu ton. Ama yi a ale do gbeti adavo gbe ayon meton. Mais le poye na me gbe mando fifo a ebe Jésus-Christ. Do wan ku la gbazame. Mais wan do Jésus-Christ gbe yo adon. Do me ku la gbazame yo ani don ton. Gbigbo ton. Mais yi Jésus-Christ yo ani don ton. Gbigbo ton le sou ton. Et do gbe mando fifo do gbe Jésus-Christ ton gbe Mawu ton. Gbe de kan na me gbe mando fifo a. O gbe Mawu ton no na me gbe mando fifo. Ba maka do gbe ni o a. Gbe ti le de banale do ai rome sin gbe. Ai rome sin gbe o me pa che na a o viwe. Bo gan na ho be kan na funu. Bo na funu ha ai ron lo de me mi yo. La terre est appelée à être détruite. Le fond gbe me ndo ete. Ai gbe lo e ji mi di. Bo lo kan van bo le bi blo yo. Gan na ho Mawu na viva bi. Ene Mawu na gwa lo mi. On continue le roi mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Et donc, que celui qui dérobait ne dérobe. Et donc, mais non finule, mais non finu, mais non jaju. Ajo debu. Et donc, mais non le jaju de. Ouais, mais non jaju. Ouais, mais non wan de ma sobuya. De ma nyole. Tudo. Mawu ba do jemende ani le kowa. Mawu do wewe ya. Situation de no awa bo you know awa ndile Mawu le sunu comprend mais et non mais ni ama tuto din ba yin Mawu fi atuto e eyin alo mondo we Mawu na se o mendo we de na venu Mawu do Mawu tu we zo me ni lo mu fin we ya ka tun bu ka lo pe dwe we mi mo mende we ifinde ka be wa ndi yo mi ma do we mi yin Mawu fi le ho don de lo we men ka yin ama o yin Mawu fi ya bo Mawu yi Jésus-Christ ya we hold on de unwe anu fi o jo nu fifi do awazon pa lo to epo bo yi Mawu se yo bo ya i ha Mawu ton de me o anamo nu ba de le bi la yi won lo me ye do ho jo wonu e we na imenu konton salmon o to gan de salmon bo yin kan lo Israel to gun me o e je dokun lo Mawu me dokun de je o me de o je dokun eni o kaka je ibe bon le ta yin tui lo tun do je lo Mawu me o esi wa lo jo ton me o yin no je dokun donc on a continué là mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien alors maintenant ni wazon boblo ba loton et ni wazon pa loton po bo za loton bo de blo nda pe na donc za loton bo de blo nda pe na man za loton bo de fini ka bi ren ple nmende bon maintenant ni no le di sa we o maintenant le sudo gbigbo bo do ani donde be ka lo fo sa we Mawu na se fo si satan bon nous man nous do de Mawu do lo ali ho no di na je petu me donc quelqu'un jo wa le ni odo Mawu lo yo we lo ani jo wa le ni odo izan ni odo pero pour avoir donné à celui qui est dans le besoin et là ni wa son ngba ni na mais lo ete mais do hundo nte o ho ni ondo mo c'est pour vous dire que azon de mi no wa ndo abana je dokun lo Mawu me kabi ala azon wa ba lo azon pe ni do o didi yo vo kenkan me mandole a jolo agba iton me na nu me ma module a mando yo tu ekele we we nyonu kun yo eni o you know yodo égoïsme Mawu kanon pa mano tu ekele we na nyonu kun yo vitu ton kele we na nyonu kun yo mais vilo me mandole sintame vilo me mandule a sintame vilo etame vilo me mandole a me ma pe bublole a vilo etame amon anamon de tu na support bon c'est parce que gbigbo de me no yi mi do
gbígbọ́ maintenant maintenant ebe no yi me do bon we mo we ne no yo yo na tin le kabi o su lo ku to me pele dana na o su kaka an atna amono wa go to pele ni o lo ye to me je we na do to ku fu mano mo ngbo mo to ku di do to yo ma o lo me we e dépend trop de agir nous ma e dépend quand il y a da fa nous ma na gwalo me di me lo ho lo si we ma na gwalo ni bo wa lo e no zanda ile ni do wa le ni o te ko mo lo mo blo e je nu na me ma do le ti bo ko de pe tu na do ko e na pa cha we su donu me no donu ele donu ye o de ni ye bi o da pe tan mi to ma o do mo ma o le su tu mi to no e do mo si do mi o ma o ton po mi o a o vi ton po e mi o lo po le a mi o ma o ton duro mi o a o vi ton di ti don we a lo ni da pe donu ken to pe me lo ni yan do nu e ala mo le ma na donu e gbon mi so mo ma o do mo e no je me de ti te lo di pe tàbí àìsí àwọn de ti to ba mo lo me lo yan àìsí to e we pe po mi do holo agbata me me gbigbo me mi do ho gbigbo ino yi do e gbigbo eno iwe no so mo ino wa yanya bo zan ku akuna ku lo ye me we be o yan àìsí to naturellement mais gonu gbigbo eno so mo no gbigbo me lo yi azon yanya wa donc gbigbo we na ho de do eyan agbata to amoyan padà gbé níbo dagbe ton gban lo to mi wa ni mo pon lo je lo le we pe po mi do holo gbigbo me mo ke me yin me yanya même si ma te gba azia ye de no yi do me e gba azia ana ho de ru gbigbo ni oji gbigbo ni ana ka be mo yo ina no esi ku le yan wa yanya nu ya ene ma na gwa lo me de we do mi wa mi gan ene ewe nka le do nu ti me ni azon luwa ma o viton bon e ka le wa azon mo ko ni na me ma do ndele ya me to kuna me no kuna se kwetu bona menele bo la wenda gbe nu menele ngba ni wula ni do etan wọ́n máa ń pé gbogbo no blo amisa de wa no yiba mo amisa ni le no blo evangelisation kabi amisa to mo no blo evangelisation but no amisa de no blo evangelisation no jokwe de me aja kwe to no jo de me mano ko no akwe de aja jo de me support di do no ma ho me ma o le su do Jésus-Christ we do me no yigbe no na nu bi yo me no yigbe no sede le bi yo ni o me yigbe no ne me bon do edi nze bi fu jo me bo jefa me ni we na mo support don lo no zia ika ni bo no yo de na ma na do ni ali de amania ali pe bi le run e ajeni o bo ji ali da ho le na run ma na go alo nwe lo ho ton le me lo Jésus-Christ ko ma ene mi o wa fifonu ko ne we wa ba do mi wa fifonu ko nto pe nu ma fa no ho ton ma fa bi oti o do ho lo de ndo me de bu ese yo ye to yo ye sisin to yo ni Dieu ba ni je jo to me ma o yi we se le ya ni se ho lo bo je tameni bo je si se po weji ba ni ani kle de ya yin ma we yan gbon yo me ni le sin pe na me o Jésus-Christ ko me eyin mo eji bi odi no ho lo de mi se yo de mi no mi mo mi keke mi partager ma wo eyin won me no man mi partager mi ma renu mi de le kele o mi partager ni je me de sin to me mi lo pi partager we do de mi de mi mo mi ma renu mi de kele o do de ma o do nu yen ma renu mi de ho e ma o kale mi bo ti me mi bo lo ma do en ton on rien et dem blo partager et donc bon mi vie mo mi o ti bon je le hold on mi kenken mi de su no de mi se ho lo mi partager ma na gwa lo me de ma na do me de la sen lo fe ali ho e su no le bi pe na hu ni wa do ma wu ma le no yin kolo a disciple wa lo mi o fe o ma no le se me de se ho do wa ai lo ma o se e ti comme si a sou de se ande
ma do afɔ pe o zigbi gbɔ to ayi xa to bi ƒe dzonu Mawu me de dɔ xɔ botɔn nu kabi nu le tɔn dɔ etɔn ne do nu esi me de yɔ no zi ayi xa me tɔn dzo ɛ mo lo botɔn se wɛ ni se botɔn ni de lo de wɛ alo Mawu se wɛ yɔ se Mawu to bo zi ayi xa to bi dzonu Mawu nde na wa wɛ ya nle na wa mo na de xlẽ do edza wa wɛ me si wa wɛ ya Mawu na gɔ alɔ nu ali xɔ to azɔn ali xɔ to yi ta dzi si mo ali xɔ to na ho akɔ na bi agbɔn to me ndo akɔ na bi agbɔn to me we ko glɔn ali nu to na de do na bi ɔgbɛ to me lɛ Mawu mavɔ si angeli to se do be di da nu ni si ali xɔ to dzi wɔ do na ho ho bi agbɔn to me imo nu Mawu do nu o Jésus-Christ comme ene merci